unangaki njengamanje? Una 16. Una 16. Sesenzele ukuthi futhi umbukele ngasalele emuva. I-situation esibhekene nawo la. Umntwana ongene einsukwini zakhe ngesizulu othombile ongene kwi-adult stage. Makumele menstruate igazi aliphumi la sijwayele liphuma khona. Liphuma noma ikuphi la kunembobo khona. Yebo, because awu liphuma kuphi na kuphi, liphuma emadlebeni, isemehlweni, isemakhaleni, I'm not sure emlonyeni. Liyaziphumela, liyakhetha lona ukuthi lenyanga ngiphuma emlonyeni. Lenyanga ezayo ngiphuma emehlweni. Lenyanga ezayo ngiphuma ezindlebeni. Inyanga enye uthola igazi lela limrounde la. Namanje limrounde nala ezandleni. Singamvezela umbukele ekhaya lesithombe. Yeah. Iyathusa lento le. Sanibonani balibukeli emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngakansele ngiphophase kanti mahlatha amnyama sinibingelela silapha kwi podcast lapho khona suke sixoxa nje ngezinto eziningi ezahlukahlukene. Ngabe izinkinga abantu ababhekene nazo emakhaya, inkinga ebhekene nomuntu wakithi omnyama, ngabe ke izigulo ezikhona empilweni noma izimo ucabanga ukuthi mhlambe sezingaphezulu kwamandla akho. Thina ke siyakumukela ukuthi ke lokho ucabanga ukuthi mhlambe kungaphezulu kwamandla akho, sondela ngapha kwi podcast lapho khona uzofika uxoxa udaba lakho umbukele ekhaya siyangenelela. Ngithi ke mhlambe asibonge nje kakhulu kumbukeli ngendlela angenelela ngakhona empilweni zabantu bangaphezulu kwa100 abantu abafikile kulonyaka ophelile bonke basizakala and bengasezwa yithi nje kuphela besizwa uwembukile ekhaya. Ingakho kulonyaka sizonxusa ukuthi ke asike sibe nama friends of podcast lapho khona ke umbukeli akazoba ingxenye yethu lapho uma umuntu noma izivakashi sethu noma isihambele suke sesifikile phakathi kwethu la sinenkinga khona thina as a podcast sikwazi ukumsiza right then ukuthi silinde wena mbukele ekhaya ukuthi umfonele. Kungakhona ukuthi singabafonela abantu asibafonele siphinde futhi sincede la singanceda khona because ezinye izinkinga zingaphezulu ukudlula imali, ezinye inkinga zidinga ulwazi, ezinye izinkinga zidinga ukwazi abantu. So ke wena mbukeli ngoba mhlawumbe unolwazi unokwazi abantu siyacela ke ningenelela kuthiwa ningenelela khona. Kodwa ke kulaba sebefikile as ama friends of podcast siyabonga kakhulu. Inamba noma ingakabi iningi kakhulu kuseyinamba encane kakhulu, ngicabanga ukuthi sisebathathu masingawono 4. Kodwa ke sithe asike silindeni na before siqale sebe ama friends of podcast so that sizokwazi ukusimbukela ekhaya. Namhlanje ke angihambi ngedwa, ngihamba noma wami okhona lapha eceleni kwami ngakosonxele awubingelela ababukeli bethu emakhaya ubatshela ukuthi ubani ungwakabani mase sizoxoxa ngalokho esize ngakho. Engaqinisekisa ukuthi namhlanje sizoxoxa ngakho akujwayelekile nathi siyaqala mhlambe futhi kuyathusa, so kungafanele ukuthi umbukeli alalelise kahle so that sobheka ukuthi siphuma kanjani enkingeni kanjani esiyimisela ukuthi silandele ukuze kufike egcineni. Awubingelela ababukeli ekhaya. Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami ngingufensi wakaNkambule. Yeah. Ngize ehlelweni ngoba ngalibona ku YouTube. Yes. So nginenkinga eserious ngathi mangibheka iYouTube ngabona abantu besizakala. Yes. So ngazitshela ukuthi lenkinga enginayo mhlawumbe nami abantu be broadcast bazanginceda. Yeah. So nginenkinga la. Angazi kunengi kusemahlombami kunengi mara ongizokubeka kakhulu kwamanje ngizobeka ukugula komzukulu wami. And then ne lokunjana ne asikisibalaleli no konke nguphazanyiswe lesicapha lesimbukele sivele kwavuleka isicapha sishuthe ngicathi kunomoya oqhamukayo phandle so ma uyaphazamisa kungakhathazeki and then neindaba ze divorce. Ngizocala ngendaba ze divorce and then mangicela ukukhuluma ngendaba ze divorce bese ngikhuluma ngokugula kwengane. Nengane egulayo ukugula kwayo angazi ukuthi ngizathi ukugula okunjani. So ithi ngicale la ku divorce nga separate nendoda ngo2015 and yathi ngo2015 ngasuka emzini wethu la besihlala khona. Ngahamba ngabuyela ekhaya ngathi kusho ukuthi ngiyayikhatha ngicala phakathi kwendawo ngoba mangayoyicala ecaleni
iyoba indaba ende. So kwamanje ngicala phakathi. Ngathi mangisukile ngo2015 ngahamba ngabuyela ekhaya. Ngathi mangibuyela ekhaya ngangihlukumezekile kakhulu. Ngahamba ngayokwenza idivorce. Idivorce ngihlezi for 7 years angatholakali, bamfuna angatholakali. Magistrate waze wagcina angiphi free divorce. So if divorce ngithole ngo2023. So ngo2023 ngithola divorce. Lawyer yami esitholele istate iyangijikajikisa makumela nginikeza amaphepha wama letter of demand akanginikezi izinto lezo. Indlu wayithatha wayifaka kuphi la abathengisa khona izindlu. Wangitshela ukuthi indlu sengiyifake kuma sale. So indlu yathengisiwa. Bangifonela abantu bama salesmen bathi kimi umnumzana lapha endlini akafuna ukuphuma. So asazi ukuthi senze njani. So mina ngahamba ngafonela ilawyer. Ngamtshela ngathi abantu bangifonele so. Wathi kimi no. Umuntu loya athi ngukutshela ukuthi manje uzokubhaya out. Indlu akasayithengisi. Ngithi okay indlu akasayithengisi kulungile. Manje imali yama room ngoba kudala ngaphuma endlini ngiyoyithola njani? Wathi kimi mina from 2015 angeke nginikeze imali. Mina ngizoqala ukukunikeza from la ngiqale khona ngo2023 until manje. Since leso sikhathi azange nginikeze nesent. Ngihambe ngibuyele kuye ngimtshele ngithi hey kunabaqhashi lapha endlini abaqhashi bakhona. Ithi ukunikeza iwitness na iphone number. Ngimnikeza iphone number yewitness. Iwitness imtshela ukuthi yebo abaqhashi bakhona. Athi kimi mina ngisebenza ngalezo zinto lezo. Ngithi manje kumele ngiyenzeni ngoba kwamanje angikwazi ukuthola next okungokwami. Athi ilawyer ithi lo muntu athi wena uthethe zonke izinto mawahamba. Ngithi yena lo muntu bengikutshela ngaye ngikunikeza iphone number yakhe. Uyu umuntu owaziyo ngendaba yokuthi ngaphuma kanjani. Ngaphuma ngiphethe ibheke, ngashiya yonke into nakhona ngiphuma kusebusuku. And then mangizophuma lapha bokungasikuhle. Nokugula kweshukela. And then ngiyagula ngigibele ambulance. Mangigula ngigibele ambulance uthi kimi lethi ikhadi. Ngithi ufuna ikhadi njani ngigula ngiyesibhedlela. Ngizabuya ngikunikeza ikhadi lami konje. Ngigibele ngihambe athi ngathi ukhuluma ngesuthu. Ari ngikaruka sepela wahwa wasihlolobo. Ayingithule. Abo baba laba base ambulance bathi indoda yakho le. Ngithi yebo indoda yami. Bathi ungasabuyise la ngoba uzofa mawungabuya la. Anyeke ukuthi ugula abone ukuthi uthwala iambulance sikufaka ama drip yena afuna iloku njani afuna ikhadi. Yes sindlula lapha. Ngayenza ukuthi ibe yinde kakhulu ngoba ingilethela inyembezi. Ingizwisa ubhlungu kakhulu ngizubhlungu kangangokuba umama washona ngo2018. Ngine-gas stove. Ngineyitulo. Ngithumela abantwana ngithi ngicela nongicelela i-gas stove neyitulo. Konje lezi zinto zithengwe yimi babuntsele. And then abatshela ukuthi angihlanyi mina. Nimtshela ukuthi istofo leso ngeke asithole. Okay. Kulungile ngamiyekela ngathi ayithi ngimiyekeleni ngoba vele ihlanya. Ama lawyers angisiza. Manje khona manje ilawyer ayisangisizi, ayisangifoneli, ayisasho lutho. Ngicela umunye enye lawyer. Ngimcele ngithi hey anginamali. Ngizathi manginemali uzayithola emalini yezinto lezo kufuze ke zithengiswe. Ngicela ungisize. Ilawyer ingisendela umessage ukuthi indlu le ungisendela umessage ukuthi i-state singiphele case. So yime kumele yime kufanele ngibambe le case. Akekho omunye umuntu ozobamba icase. Okay, kulungile ngibuyele kuye. Mangibuyela kuye always bangitshela ukuthi akekho uselifini.
mangimfonela ngimthola ngekho bathi usekhona so bengicela usizo lapho ukuthi ningisize bangenelela ababukeli bangisize sekuphezulu kwamahlombe wami and then okunye nomntwana ogulayo ngize ngisuke Mamelodi ngize la sihambile lokugula kumcala ngo2020 makazo esikhathini isikhathi asiphumi la kufanele kuphume khona isikhathi la khona kunembobo khona siyakhetha ukuthi sona siya kuphi masifuna ukuphuma endlebeni siphume endlebeni hayi kancane ngagcwala 20 liter makufanele siphume esiswini siyaphuma enkabeni hayibo and then enkabeni kuphuma igazi eliserious hayibo since 2020 and then ezindlebeni igazi liyaphuma emehlweni igazi liyaphuma and then uzubhlungu azakhuluma mama bathu wayimudima santseki kuthi sambila kukola singahamba ngakhona hayibo so ngicela uNkulunkulu nababukeli bangenelele ngize ngiphelela na umkhuleko mangiguca nje ngikhuleka ngifike la usiza umntwana bakaqala gula ucala ngokuthi mama ngikhophela untapel mama ngicela umkhulekele wena umkhuleko wakho uNkulunkulu uyawuzwa ngithi umkhuleko ufuna ukusizwa kumele usiza kahle ngizubhlungu ngendlela emangalisayo ngizubhlungu baba ngicela anginanobuthongo angisakwazi nokulala ebusuku ngesinye isikhathi uthola ngithi mangingaphuza kuba ngcono kanti ukuphuza nakhona ngiyazimosha mina kodwa isimo ngisibonayo mina la ngisebenzela khona ngisebenzela duzane nasesikolweni la ngena khona mangile umama khemaka umntana makaqala gula mama esikoleni bafonile bathi uClarille umama okay mangifika lapha ngizomthola umntwana ezubhlungu ngitshela umama akhe ngithi hayi mina ngiyobabhalela abantu baka Black Life umntwana angeke ahlupheke so athi mama uyobabhalela bokusiza ngithi bazongisiza basiza abantu abaningi noma ngingazi ukuthi bahlalaphi nefoni yakho bengakwazi ukuyithola ngicela kulabantu obasizile ku Black Life ikakhulukazi umama lo yabekaphethe icancer ngathi ubhutikwazi makakwazi ukusiza abantu so mina uyohlulwa yini bazangenele babukele emakhaya babo ngingakuphuli kwenzela ukuthi singadida umbukele ekhaya I Black Life yenye television kodwa nazo inayo ithi ayibe nezinhlelo ezifanayo nalezi yebo impela ithina abantu abalekelela usisi waseThekwini wenecancer lapho uhamba kahle impela siyasethu mix amagama sesenzela ukuthi nabo bengasuki bethi sisebenzisa igama labo kwishow yethu igama leshow yethu nepo kodwa kuhlupha ukuthi uzulubiza ngoba igama elikhohlwekalayo it's fine so nje ungathi ishow kakwazi kulungile mhlambe angeke ngihlehle kancane angifuni ukuthi ngiqine ngemibuzo mhlambe ngoba kuningi ufisa ukuxoxa ngikupha lonke ithuba lokwazi lokufisa ukuxoxa lonke usizobhekena nalo ukusuka nokuhlala komntana wakho unangaki njengamanje una 16 sesenzele ukuthi futhi umbukele ngasalele emuva isituation esibhekene nawo la umntwana ongene einsukwini zakhe ngesizulu othombile ongene kwi-adult stage makumele menstruate igazi aliphumi la sijwayele liphuma khona liphuma noma ikuphi la kunembobo khona yebo butkwazi liphuma kuphi na kuphi liphuma emadlebeni isemehlweni
isemakhaleni, I'm not sure emlonyeni. Liyaziphumela liyakhetha lona ukuthi lenyanga ngiphume emlonyeni. Lenyanga ezayo ngiphume emehlweni. Lenyanga ezayo ngiphume ezindlebeni. Inyanga enye uthola igazi lela limrounde la. Namanje limrounde nala ezandleni. Limfimfa emzimbeni la kuphuma khona umjuluko kuphuma igazi. Ukuthi ma pauses akuphuma igazi kuba ama bruises igazi leli liba phakathi ulibone yes ulibone konke la ngisho nala intanyeni. So kungendlela ahlangabezana nenkinga ngakhona. So masimikisa esibhedlela. Yeah. Esibhedlela bathi une endometriosis. Mara mawuyigugula i-endometriosis ayikhipha abantu abaphuma igazi. Liyabakhipha nje abantu ebezubhlungu mara alikhipha abantu ene nasesibhedlela abamnikezi next abamncedi nga next. Umntwana sekamane nje uyaphila ngesithroat soda. Ne grandpa grandpa ngathi ibhale ephepheni ukuthi ayikho right for ukuthi umntwana angayiphuza umuntu angayiphuza for 10 days. So angazi ukuthi butkwazi nganikhomba isithombe lesina ukunitshengisa ukuthi umntwana ubanjani. Nasiso yazi ngiyasibona masoqala ishow singamvezela umbukele ekhaya lesithombe. Yeah. Yathusa lento lo. Liphuma emehlweni lapha mbukela igazi. So usuke ekhala noma liyaqhamuka nje qeqeqe. Liyazichamukela. Uzwe nabangani bakhe esikolweni abasamtsheli bar dilo tsa ha udithomile wena bamtshela ukuthi lento zakho seziqalile awuzizwa na athi ngisengahlanga angizizwa after net ukuzizwa ukuthi sezikhona uyaqala bese uyahlanga masukubabhlungu first time eqala ukuyinsukwini zakhe kwaqala normal noma kwaphuma ngomlomo. Waphuma ngomlomo. Ngisho 20 liter le. Hayibo. Ngempela. Semmikise esibhedlela. Esibhedlela bamthathe bambeke lapha. Eliphalaza liphuma bathi mase babona ukuthi manje sekaphelela amandla bamfaka idrip. Ngibeceda ukumfaka idrip. Yena self umntwana ugcina time mina ngisaye esibhedlela ngisaye. Miningi imibuzo mangifisa ukubuza yona. Ukwenzela ukuthi umbukeli ezoba nesithombe esiphelele. Leli gazi leli because angiyena umuntu wesifazane ngeshwa angifundelanga ibiology. Mhlambe ecacisa nge-recycling yomuntu wesifazane. Right. Umuntu wesifazane einsukwini zakhe kuthiwa kusuke kuphuma amaqanda amadala kuzongena amasha if ngizoyibeka nje ngendlela esimpule. Right. So igazi elisuke liphuma kumuntu wesifazane kusuke kuyigazi esingathi lingcolile. Akulona igazi eliphuma emthambeni yegazi kusuke kuyigazi eli recycling yeqanda noma amaqanda which is ama ovari. Now lamaqanda alengana kuphi because amaqanda ala so kwenziwa yini ukuthi ngokwencazelo mebenipha eclinic noma esibhedlela noma la sentena hamba khona nalabo bafike banipha khona igama la lento ukuthi yini kahle kahle lento le asike sithi mhlambe kuphambane imithambo yegazi
okuyilo eligcina lihambisa igazi limkhiphe enkabeni limkhiphe emadlebeni limkhiphe emehlweni. Abakwazi ukuthi be direct ukuphuma kwaleli gazi then ukuthi causing for sure kuphambene imithambo. Uma bechaza bona ngesimo somuntu ngaphakathi bathi shosho igazi lamaqanda leli noma igazi eliqhuma because sekushaya insuku unawo namaqanda. Ithini incazelo yakho kulesikhashana esincane from 2020 till 2026? From 2020 till 2026 since samikisa esibhedlela bakhuluma ngalento yokuthi i-endometriosis leyo but umntwana ufanele ukuthi abe njalo kodwa abasichazeli bathi uphethe yiloko ukugula kodwa ababona abasichazeli ukuthi ukugula lokho ngakhostwa yini noma kanjani. And masihamba siya kubathandazi abathandazi basitshela ukuthi into eyenziwe le asisemncane ngoba nabo abakhuluma into efanayo. Omunye uzakutshela lokho omunye akutshele lokho ukuthi angisazi manje ukuthi phambili kukuphi emuva kukuphi kodwa ngicelela umntwana impilo ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi liyaphuma legazi uthanda isikolo ari mama na kinyakoba doctor ke bona uri bolwetse bo bontshwerembo ke tshwere ke bolwetse bo bobyang so ufuna yena noma uyagula noma njani uzomtshela ubaba makhe angihlali na mama uhlala nomntwana emzini wabo mara mina always makagula umntwana babiza mina always umama ke labantwana laba basaba abantu ezwisisa. And then nakhona mamtshela ukuthi asahambe siyohlola endabeni zabantu besizulu ukutshela ukuthi mama imanyana ngikutshela ngabantu besizulu angisho uyathandaza thandaza ucine emthandazweni umntwana lo survivile from 2020 until now. Ngithi mara ngeke uphile nomntwana umbona ahlupheka kanje mina futhi sonke lesikhathi bebangifihlela mara lamalanga ayi3 lawo ngimbone ngawo lawo ngathi hawa mina ngiyambhalela ubaba uNtsele ngiyambhalela usizo lona lizaphuma. Insuku zakhe niyazazi noma random? Insuku zakhe ziyashintsha ngelinye ilanga ile nyanga le enyangeni ukhona ukugula kabili agule 6 days 6 days straight. Leli gazi liphuma la suke likhetha ukuphuma khona noma asike sithi kule nyanga likhetha ukuphuma emehlweni liphuma emehlweni throughout? Yebo. Or lifike liphuma emehlweni Monday Tuesday ufice seliphuma emadlebeni kanjalo liyashiyana ngesikhathi esisodwa? Angiphinde umbuzo asike sithi kulenyanga le uyinsukwini zakhe uma likhetha ukuphuma emehlweni liphuma emehlweni kuze kuphele insuku zakhe yini or liphuma emehlweni ukusho ukuthi liyaphuma liphume listope liphinde liziphumele kusho ukuthi lona ukuphuma liyaphuma listope liphuma listope till kuphela amalanga u3. Ngesinye isikhathi uthola isisu lesi sikhukhumele ngathi upregnant sikhukhumala and mama sibhlungu mama silo sesebuhlungu ngithi yazini nyamezela mntwana muzoba right atawa ngaleso sikhathi sekaphelelwa namandla. Ditalento uthema usibhalela ngisazoyana kule divorce ngizoya soxoxana ngale divorce sijazethe ngifuna ukubamba yodwa at the time. Okay. Sizoya kumbukelisoya kwe divorce but ngifuna ukuthi sike sikhulumele yalomntwana ukwenzela ukuthi sifike kuyona ngesisombululo esright. Uma liphuma enkabeni lisuke lifana naleli enithi likhona njengamanje liqaqele entabeni entanyeni or enkabeni kuphuma igazi literally kuphuma elifana naleli elila emehlweni igazi la ngempela. So inkaba ngoba ivalekile angazi ukuthi iphuma kwenze njani ngisho nasemabeleni la emabeleni
inkaba yakhe inembobo noma inkaba yakhe ivalekile inembobo ile nkaba leya eshone phakathi is there a point la ke laphuma khona ngezansi la kumele liphume khona azange alikazi cha so basically yena akakazafana nomunye umuntu wesifazane waqoka izinto lezi eqoka abantu besifazane emayinsukwini zakhe ngingazi umama ngesinye isikhathi maka nomamakhe ngoba ngesinye isikhathi bekanokungicela ukuthi ucela ngimthengele izinto zabantu besimame yes Dedicazi liphuma kuyona yonke indawo enembobo I assume right sesiyibalile indawo engezansi endaweni yakhe la kumele liphume khona liphume asike sisho njalo so la ku number 2 la ka sebenza khona emaye toilet liyamhlupha nikhona nakhona lenokumhlupha mhlambe makathi wenza number 2 athuthola igazi yes ngesinye isikhathi khona kuhlala bo 7 days angaye toilet bengisathi ngisazoya lapho awuxoxa isimo sempilo yakhe as healthy wise as umntwana ama normal habit angenzo umuntu ophilayo yena kukhona la okum-affecta khona ke nawo ngokwesimo sempilo healthy wise siyam affecta cause makakhuluma nawe makacala gula uyazibizela ukuthi akusingcono ngidlule emhlabeni ngoba mina ngizubhlungu waye mina ngafani nabanye abantwana and akusila abantwana bathanda ukuthi mhlambe umthole estradini or njani nabangani umntwana uthanda ukuthi always ahlale asendlini and lento le imenza ukuthi ahlala khathele ufuna ukuhlala lele nokuthi afunde manje incwadi unofundisa nje ukuthi yena ufuna ukuba idoctor manje akasalali ke ulala mhlambe 2 hours after 2 hours umama khaza angifonela bathi ngikhuluma nesizukulu sakho asalali phela manje total ngithi angisho ukutshelile yathi yena ufuna ukuba idoctor ufuna ukubona lento emphethe ukuthi yini so angazi ezinye izinto zenza normal wenza everything uyenza normal uyingane nje pelele neduhlushwa makase aqala ukugula makaqala ukugula uba ngenye indlela umhlawumbe umbukeli uzongivumela kule situation mhlawumbe futhi nawe mangizama ukuthi ngilungise okunye okubona ngazuthi into zabantu in this situation angikholelwa ukuthi into zabantu but I'm not saying azingazanywa into zabantu or into zesintu I'm not saying that mina ngumuntu wesintu ngiyakholelwa into zesintu but it has everything to do with isystem yakhe emzimbeni ngingayena nje udokotela I know ukuthi ingane yomfana kuyenzeka izalwe amaqanda lawa angaphansi ufica ukuthi awekho la kumele hlala khona esikhwameni asesiswini ufica ukuthi bekunembobo wenza ukuthi akhuphukele esiswini sometimes ashone ezansi and maningi amathupha lo mntwana lo engawathola abantwana so esibhedlela ke then behambe bewathathe bawaphinsele endaweni yakhona mase beyathunga right izinto lezi abantu abazalwa nazo omunye umuntu ufica ukuthi uzelwe nezitho ezimbili sitho sowesifazane sitho sowesilisa akuzona into zabantu lezo ukuphambana kwendalo kaNkuluNkulu omunye ufica ukuthi uzala amawele amakhanda ahlangene izinto ezikhona lezo akuzona into zabantu futhi akuzona izinto ezingamakezes izinto eziphambane ekubumbekeni nasekukhandekeni komuntu ezisuke zingalungiseka ngesandla sodokotela right ayikho into esingathi uma yenzekile mase sithi asinayo isolution yayo ezisingodokotela okunye sithi akulungisa kusihlule omunye ufica ukuthi uzalwe enganayo indawo yokuthi mayedla ukudla kuhlale khona omunye azalwe enganawo indlela yokugwina omunye ufika ukuthi akanayo indawo yokugcina indle omunye ufika ukuthi akanaso isinye sokugcina umchamo
konke lokho futhi ukuthi bakuthatha bekwakhela amabhege bekubhoboze benze zonke lezi zinto lezi so I feel like isimo somntanakho it's also reversible in this case and I want to challenge umbukele ekhaya and I will try my best in as much as sesixoxile ngodaba lomntwana but ngizophinda futhi ngikuphi ithuba lokugcina after ngichaze lento ithuba lokugcina ukuthi uchazele umbukeli ukuthi isuke ephi yakuphi even though usuyixoxile but now usuyixoxa without me questioning imibuzo ukuthi ihamba kanjani kuthini nokuthini so sesenzele umuntu ke manje ozosiza ngokodokotela so they need to reverse some of the things mhlawumbe uzofika ukuthi amaqanda akhe wahlele endaweni right or even if sekumele ngabathola abantwana bewakhiphe lamaqanda lawo if you wanna a problem so that's why ngibuze ngawo because kufanele ngabe okuqala umntwana usesitochi ukuthi aye esikhathini or be remove ama ovaries akhe engabi nawo at all kube ukuthi siyazi ukuthi uyakhula but akasophinda abe nabantwana then ukuthi adlule kubona bonke lobuhlungu akumele ngabe sekuphele 6 years escience ukuni zakhe kumele ngabe today akascience ukuni kumele ngabe already odokotela sebenzile somehow because lento ifana nokuthi kuthiwe wena awukwazi ukuthola abantwana because umntwana uhlala kuma tubes so ukhulela ngaphandle kwesibeletho so therefore kwenziwani kunqanyulwa indlela ukuthi uthola abantwana because njalo umntwana methi uyahlala uyashona so isiphi isidingo saleso sibeletho uma singasebenzi angazi noma sesenami so isiphi isidingo salama periods azophuma ngamehlo ephume ngamakhala aphume ngamadlebe aphume ngomlomo aphume ngenkaba aphume ngeintamo aphume ngayo yonke indawo aphume ngemumva isiphi isidingo salama periods abaleke ngani lama periods empilweni lomntwana ukuthi angaze kuthiwa ayagcinwa ebelimaze ngani so now we question ukuthi are we definitely sure ukuthi these are periods or igazi elisuka somewhere enhlizweni because inhliziyo iyona ephampa igazi and inhliziyo njengoba iphampa igazi iyona enomthelela kakhulu ukuthi ikhiphe igazi endaweni ewrong so is lento ngabe ya confirm yani ukuthi leli gazi lisuka emaqanjeni noma lisuka enhlizweni is this thing confirmed ukuthi leli gazi lisuka phi not questioning ukuthi umntwana akagula noma uyagula umntwana ayingakonfuse imibuzo yami uyagula umntwana uphuma igazi ngamadlebe embukele ekhaya uphuma ngamehlo uphuma kuyona yonke indawo nembobo umntwana and umntwana usesimene esinzima so now thina ezabazali we are assuming ukuthi leli gazi leliphumayo it's because kumele insuku zakhe so now equation engiletha ukuthi is it confirmed ukuthi igazi leli lama periods noma igazi elisuka enhlizweni leli for ukuconfirma njengaloku ngikhuluma ngithi mina ngingugogo womntwana mhlambe bayiconfirmele kumama yakhe yes ngoba umama yakhe mangicala ngithi ngifuna ukwenza this ngifuna ukwenza that ngithi asiboneni ukuthi umntwana usiza kanjani esibhedlela bathini yena ungitshela ukuthi bathi une endio metro deligazo ligama libizile nzima uyabona so akusekho kunye ukuthi ngizabuza ukuthi bathi iqala kahle isibangwa salento yini angisakwazi ukuthi ngiyombuza ngithi ngoba sekangitshelile ukuthi umntwana bathi ngithi manje uyophila nalento kuze kuyovalwa na uma wakho imukele lento ubukeka nje umuntu oseaccepted umntwana uphuma igazi ngamehlo uphila nzima kangangokuba uke waba nestress esinye lapha bengithi umntwana uyashona mara ngomusa kaNkulunkulu amnikeza amandla nginokumkhulumisa nangolosibili ngimkhulumisile ngathi alright aray mama ke lapile shukuthi makabona lo mntwana uyakhathala makaqala net nje makaqala afone mama sutlarile okay kiyeke mangifika lapha kuma achieve ke yena athi wena bonana naye nami ngifuna ukushaya ibreak ngaphandle kanti makasuka aya ngaphandle suka yokhala eish so I mina guys ngizwile bamtsele ngizwile mina ngizwile kangangokuba ngigcina futhi ngithi ayi umama waze wangilahla konke lokhu kube kubonwa uyi konke kubonwa yimi nzima yabona at least masingathola usizo lokuthi legazi leli ujabulile khona manje mama bangikhethile kusikolo
ba re ke a tertiary ba nketile dikolo tse 4 ba re nka phasa pila ke ya ko teng ngithi manje uyo tertiary uphuma igazi leli uyofike wenze lezi zinto khona le athi ngizathini sengiphila nako lokho mina ngiyacala ukuyibona into nje analiphumi kancane liyaphuma yagijima maseligijima kahle nasesikoleni abasanandaba naye so aliwona ama drop liyahamba liyaflowa ngesikhathi sokuthi liflow leso sikhathi maliflow liyaflow and then malifuna ukuza kahle njengenyembezi liza njalo bese liyasuka bese uyahlalanyana lizizele futhi liphuma ngokuhlukahlukana kusekhona nofisa ukuadd ngale situation yalomntwana before sidlulela phambili akusekho engifuna ukuadd the way ukhulume nami ngakhona kusho ukuthi nami mele ngiyilandelisise kahle kumamakhe ngithi yabona angibuzanga la nala khona manje bebangibuza lapha kuba buntsele mina kunala bengingakwazi ukuphendula khona una inamba yakho ma asimfonela ngicela ngiphi inamba yakhe sizama indlela kumfonela okay ngicela ukuthenga i-airtime enough I think ikhona asimfonele ngale yami okay mhlawumbe enough i-airtime lapho kwena okay asimfonela uneminyaka emingaki uma wakhe 38 usemncane abantu umntwana njengamanje ukuphi sesikoleni as we speak okay umomi igama lakhe Ornel okay Renelwe hello unjani ma ngiyaphila kunjani ngiyaphila ukhuluma nokwazi wakansela la nginoma wakho okay yes sikhuluma live kwi podcast ne so nginembuzo engifisa ukuyibuza nje emncanyana because kunenye imibuzo engifisa ukuyibuza uma ofica ukuthi akanayo impendulo zakho eziphelele are you comfortable it's fine okay umntwana umbuzo engibuza uma ukuthi umntwana as egula logulo kumphethe ngizama ukunderstandisa umuntu ongathi uyasisiza lapha is it confirmed ukuthi ama periods lawa or igazi eliphuma kuma ovaries or igazi elisuka enhlizweni odokotela bakuconfirm yini lokho bayaconfirm ukuthi endometriosis igama lakhona ungangispelela ENDO MENE no ME or ME yeah yes TR O SIS okay so uma benichazela dadwethu bathi leli gazi lisuka kuphi into bayikhulumayo ukuthi isibeletho sakhe isibeletho sine-lining angisho yes so i-lining yakhe mayiprepare ukuthi esikhathini yaza ngazi ukuthi nga-explainela njani zama ngayo yonke indlela bathi kunenyama yes inyama le it's an unwanted meat emzimbeni yeah so i-endometriosis ihlala ngaphandle kwe-endometrial isikhumba leso
mara ema-periodini asifanelanga ukuthi sibe khona fanele sivuleke ukuthi i-fluid layer ikhona uphumela ngaphandle yeah so yakhe ayiphumeli ngaphandle i-lining layer ivalela igazela ukuthi liphume la lifanele liphume khona ilithathe lihambise kwezinye indawo lihambise kwenye indawo yes so yes igazi lela isikhathi masifika like angisho lokwazi ukuphuma la kufanele iphume khona yes so what it does liphuma endlebeni emehlweni kuma cuticles like anywhere la kune imbobo khona igazi lelo liphuma khona so asikwazi yini sengibuza njengomzali I'm more of your age so asikwazi yini ukuthi siwa stop lama periods from 2020 till 2026 ikhona nimizamo wena njengomama owathi lama periods mhlambe awa stop mhlamba ngimukela ukuthi umntwana ama ngeke seba nabo abantwana did they give you that option did they give you option ukuthi you must remove lenyama engafunakala emile kule endometriosis oyishilo so ikhona indlela abayikhulume njalo or they never gave you that option or they said if you isusa it will cause ama complications inyama leya ukuyisusa okay ama ovaries nesibelethi ukuthi isiphume bathize uzas-decide yena sekakhulile mhlawumbe masekana 18 or 21 uzas-decide mara i-operation yakhona from the research that I've done i-dangerous makamsusa inyama le ne mabayisusa yadisturba ama-organs wakhe ingambulala ingambulala if bayayisusa inyama leyo ne and still if I treat it because ayina cure ifana ne chronic illness ifana nabo diabetic nabo high blood mabachaza bathi isifo lesi abantu abazi ngaso sibamba abafazi abayi2 ku10 which means and the point that she feels from a scale of 1 to 10 but 100 awuphinde futhi the pain from a scale of 1 to 10 the pain is 100 so whenever asemapilotini wakhe i-research mina angisho mina ngiyambona mara ukumbona akufani nento oyifilayo wena so mina ngenza i-research ngaso isigulo lesi ukuthi ngikhona ukumnceda la ngimnceda khona mabakhuluma ukuthi ipain yakhona ifana nama-labor pains ama-labor pain ukumbukeli ongazi nge-research engayenza nge-labor pain i-labor pain ifaniswa nokuphuka kwamathambo omzimba wonke which means if uphuka amathambo emzimbeni so umuntu wesilisa ukunderstand ukuthi i-labor pain isho ukuthini ufana nomuntu ophuka amathambo omzimba nje wonke uphukile lonke uhlobo lethambo now let's get back to umntwaneni wakho which means umntwana wakho each and every time mayinsukwini zakhe ufana nomuntu osuke eseduze kwethunzi lokufa because uma kuma-labor pain noma ubeletha usuke useduzana omunye umlenze usuke ngaphandle kuphileni omunye umlenze ungaphakathi which means umntwana wakho every month or after every month 2 times ufeel that pain now let's go back to kuwe as umzali so wena unalo ilungelo lokuthatha that decision to say asikhiphe lesibeletho mina anginalo ngoba what we normally talk about mina naye uyakhuluma ukuthi mama ngifuna abantwana ngikhulume naye ukuthi i-adoption ikhona like ama-option amanye akhona angitshela ukuthi no mina ngifuna bami abantwana laba ngibazalayo ngoba angazi ukuthi i-partner engizoyithola izoba umuntu njani yes because i-option leyo ukuthi akhiphe isibeletho ngimbuzile ngayo ukuthi in order for you not to feel this pain anymore why ungayenzi so it's just a suggestion athi mama ngifuni ngiyabonga kakhulu nje ukuzipha isikhathi ukuthi ungichazele and ngithola a whole context manje noma ngokuphelela kwalolu daba now
leli gazi uma ligcwala u20 liter leliningi kangaka kusuke kuyigazi selibhanqene nelinye igazi yini mhlambe la esithi cause a normal periods I don't think ukuthi liyagcwala even ujeke we ujeke wamanzi. You understand ngithi ujeke wamanzi if seselthatha maybe for 7 days I don't think igazi over that. So leli gazi leli uma liphuma kusuke kuseyigazi liqhamuka from the ovaries or nalenyama le esikhuluma ngayo singayazi ukuthi yamila kanjani. Does it also produce igazi? Yazi akusi 20 liter necessarily, maybe icheke the way ukhuluma ngakhona ukuthi icheke not 20 liter. 20 liter is too much. Okay. But still nayo ijeke too much igazi liqhamuka endaweni esingayi understand. Igazi liphuma emehlweni lingagcwala ijeke. That's a lot of blood. So do we think kuse igazi eliqhamuka from the ovaries or igazi eseliqhamuka mhlambe nakwezinye indawo from ama organs omzimba wakhe? Endometriosis but ihlala la ifuna khona. Okay. Ingahlala esibelethweni yasuke esibelethweni yaza ngaphakathi kwamathumbu. So if ihlezi lapho but isebenza sort of glue. Istika to ama organs, maybe angithi liver king living ne, and then mayisuka iglue layer nenyama le mayisuka kwama organs ifoma igazi and then igazi lelifanele liphume ngisho noma ulimele nawe kufanele uphume igazi. So igazi lela maliphuma aliphume ngapha liphuma la lifuna khona lona nakubheli button nakuma nipples liyaphuma kuyi. Wangiphendula kahle ke, which means kusuke igazi lihlangene nama periods liphinde futhi lihlangane nayo ke le endometriosis le yakhona isuke ihlale la isuke ihlale khona. Ila ifuna khona. Yes. So ama risk out of 10 uma isuswa lento le mangakanani out of 10? Uma isuswa? Yes, I risk yakhe yokuphila out of 10 ingakanani? I mean I risk yakhe yokufa masisusa lento because uthe engafa nokufa makuthiwa iyasuswa lento because sometimes ingaphazamisa whatever organ. So out of but 9 I risk 9 Yeah, so but like bona mabakhuluma they say it's not deadly ne. The only time umuntu angafa it's when they go ba remove yona endometriosis leyo mabayisusa angisho bathi it's related to ama organs ayihambi noma bayisusa izobuya and then mayibuya izohlala kuphi. It izohlala enhlizweni ngoba sometimes ucomplain ngokuthi mama inhliziyo yami ibhlungu ngiyeza ukuthi something ikhona la. Mangibuza udokotela ukuthi inhliziyo yakhe mayibhlungu iyenza yini, athi iyenza ukuthi by that time inyama le ifuna ukusuka enhlizweni. So that's why I feel like pain. Makathi like ngoba sometimes ukuthi amathumbu akhe abonakala njengomuntu ona 8 months pregnant. Isisibe sikhulu 8 months pregnant. Siyakhula. So endometriosis ngaleso sikhathi ebe ingaphakathi kwamathumbu. Yo. I-solution ezuhlele ekhaya onokuba nayo wena because ngiyamuza uma nami sengimtshelile uma ngathi mano akuyona into yesintu le into le dinga odokotela. So i-solution wena ezuhlele nomntwana ekhaya unokuthi what's your best help ongathi uyalithola that will suit your solution. Asike sithi umuntu uyaqhamuka this is what I can do wena njengoma umntwana ikuphi ongafisa ukuthi kwenzeke. Yes siyafisa umntwana asinde siyafisa ukuthi aphole because now I see ukuthi in as much as so isusa akuthiwa ithatha decision ukususa isibeletho sakhe at the age of 21 22 and ayithathe lo decision yakhe izobe isekhona lento lenyama le endometriosis izobe isekhona kuyena. So as umzali wena ikuphi ufisa ukuthi kwenzeke yiphi enye indlela ongabona ukuthi this can be a solution engakwazi ukuthi imsiza from this blood flow? The only thing angisho sihamba konke lama doctor are different ukuthi sizwe different opinions. Yes. And then mina le engibona ngathi beyingisebenzela
ukubheka ama videos wabantu abaphethe i-endometriosis ukuthi ngizwisise ukuthi into le imphethe yini before aya kuma operations nani normally mabakhuluma ukuthi isigulu lesi sifuna ukudla okuright ngoba mawudla ukudla okuright like sometimes angisho isifo sangaphakathi asifuni constipation asifuni ukuthi ngaphakathi kufanele hlezi clean mawu constipated umntwana mkhona ukuhlala close to 4 weeks anga toilet for number 2 and then umchamo makachama ukhuluma ukuthi uzuhlungu yes so kona manje like i-solution anginayo ngoba noma umupha ama pain block they don't help uyakutshela ukuthi mama ama pain block awayenzi next so into enceda kancane shukuthi from 1 to 10 emncedanyana 3% ukungena ngaphakathi kwamanzi ashisayo kakhulu ahlale ngaphakathi kwawo kule situation akanayo abantwana njoba enephupho lokuthola abantwana ikhona nama chances ukuthi angabathola abantwana in this situation or with this situation but it's rare ukuthi umuntu one-endometriosis athola abantwana mara mina what I do angifuni ukuinstalla into leyo ukuthi angeke athola abantwana ngimtshela ukuthi umntwana uphuma kuNkulunkulu if wena uzomthola umntwana uzomthola if angeke umthole angeke umthole and then kunama option amanye ama IVF nani so yena ekhandeni lakhe ufuna umntwana naturally hayi ngama IVF nani ngiyabonga kakhulu siswami ususichazelile because my worry bengitshela ukuthi because the only thing ebeyenza sense kumina ukuthi akukwazi ukuthi ama ovary angakhipha igazi emakhaleni nasemehlweni. I thought maybe igazi lisuka enhlizweni, maybe I problem isenhlizweni. So now nombukele ekhaya angeke saba nokuthi hayi lo mntwana unenkinga yenhliziyo. It's clear and ngiyabonga kakhulu dadewethu. Okay, kubonge mina. Okay, bye bye ke. Bye bye. Uzule ma mbukele wethu ekhaya ama options wonke ebenginawo mina ngicathi kodwa sonke sizwile ama options ebenginawo noma my first option ebenginawo bengithi mina wasuswe lamaqanda asuswe lesibeletho because it doesn't make sense ukuthi umntwana ngempela nongabe ukuphi phakathi emoli usesimbona uphuma igazi ngamadlebe uphuma igazi emehlweni uphuma igazi endaweni ezingajwayelekile. It doesn't make sense and akuyenza impilo yakhe ibe normal. If uskipha lezo zinto so maningi ama chances ukuthi lo mntwana angeke ebe nabo abantwana. Okay, that's sad. Okwesibili ukuthi isolution yami as much as ibingaba isolution or isolution yami mhlambe ibingaba usizo kodwa manje ile endometriosis le yakhona inyama lenyama ifana njenge glue iyastika kuma body organs which means ngaphakathi ingastika ensweni ingastika emathunjeni ingastika enhlizweni inyama eshiftayo ihlala endaweni ezahlukahlukene. Kule case kaNdodakazi ihleli ngenhla kwesibeletho eduze kwamaqanda, right? So la ihleli khona nayo salofu la esuka ihleli khona ikhanda igazi iyalimaza, which means mayistikile iyalimaza. Asike sithi isusa ke lenyama ukuyisusa ama chances out of 100 athi 99.9 or angeke ngasho 99.9 because seku 100% loyo athi 90%, out of 10 athi 9%, which means uma kungazange ukususwa lento maningi amathuba ukuthi umntwana engashona kanjani na, because isazomila futhi and la izomila khona isengamila endaweni eyingozi kakhulu kuyena. For instance kuma organs aphethe isimo sempilo yakhe njengamaphaphu aphethe ukuphefumula, njengenhliziyo aphethe ukuphampa kwegazi, which means ukuyisusa
it's risky, it's not easy. But bakhona mhlawumbe abantu asebeyisusile noma bakhona abantu abanolwazi ukuthi ususwa kanjani. Remember ukuthi kubantu besifazane abawu10 eSouth Africa, it's only 2 phela yabantu besifazane abanayo. Ngicela ungicimele mami phone. It's only 2 phela abantu besifazane abangaba nayo, which means kubantu eSouth Africa besifazane it's a rare disease or it's a rare chronic disease. Because why is it chronic? Isifo esingalapheki esifana ne-TB, esifana noshukela. Ama options wami ekutheni isuswe afile. Now sesisalelwa ama options ukuthi umntwana akayisuse, akasusa isibeletho, asusa ama ovary. Now gogo umntwana, this is my advice, and umntwana naye kumele ayibone le podcast. My best advice is to kill the pain. I-pain ayikho kuphela kuyena physical. I-pain ikubangani bakhe esikoleni. I-pain ikunina njengabazali bakhe. Because you see this thing every day. I will also understand ukuthi why umntwana engazanga la, and I also understand ukuthi why uma wakhe engafikanga la. It's because uma wakhe understands le situation kangcono ukudlula wena. Right? Wena unethemba lokuthi lento ingalapheka, lento ingalunga. This thing idinga i-decision yakhe umntwana ne-decision yakhe umama. Ukuthi behlale phansi bexoxe. Understandise umntwana ukuthi umuntu onale endometriosis le yakhona le umuntu okunama chances amancane ukuthi angathola abantwana. Right? Why ngithi ama chances amancane? It's because even nama ovaries wakhe awasebenzi ngama ovaries ami omunye umuntu wesifazane nomunye umuntu wesifazane. Right? My best solution ukuthi nithola umuntu ozonilulekela umntwana wenu, ambeke esimene esright ngokwengqondo, understandise ngale ngokuphezulu kokuzama kama ukunderstandisa umntwana wakhe ukuthi ngane yami, in this case umntwana mancane ama chances. You can't bear this pain ekubeni unethemba lodwa lokuthi ufisa ukuyithola umntwana. If mina ngibe umyeni kandodakazi ongathi bathola abantwana, ngingawumyeni oyisahluleki ongahluleki ukusupport umakoti wami ukuthi akabathola abantwana. Abantwana they not everything kumuntu wesilisa from kumuntu wesifazane. Zikhona indlela eziningi ezahlukahlukene ukuthi singathola abantwana. So untombazana udinga that little bit of a motivation enjalo ukuthi abantwana ungabathola, and kuyenzeka ukuthi ube umuntu wesifazane ungakaze usikhipha isinya, ungakaze ube nenkinga yamaqanda, konke kukhona kuwena kodwa abantwana ungabatholi. Kunomuntu wesifazane who's fertile ongakumeyilala nawe manje athola abantwana, but kuze kube namhlanje akaze bathola abantwana. And uyazibuza ukuthi kungani uNkulunkulu angaze muphe lo muntu wesifazane abantwana? Because she's fertile. Umuntu ofertile umuntu oshesha ukubamba, kodwa akazashesha ukubamba kuze kube namhlanje. Uzibuza ukuthi kugeja kuphi inqumo zikaNkulunkulu. So uNkulunkulu ngendlela ethile engakwazi ukumbusisa ngabantwana. Umntwana engakwazi futhi ukuthi egcine ebe nabo abantwana ngendlela kaNkulunkulu angabehlele ngakhona. So umntwana nje oqala sidinga ukuthi kukhulunywe naye kungaze kushaywe 21 years. 21 years mningi kakhulu. Umntwana na 16 kumanje egula ngalendlela akagula ngakhona. I think ebengifisa ukukubuza kakhulu ngikuthole konke. Igazi ma umama othi ngimbambe momo Ntombi Mama. Cha umakho ngisesenayo uma wakho sokuthinta masesiqedile. Bengibuza igama lakho ukuthi ngikhona ukuchecka ku Facebook i-podcast yeni. Igama lami ngukwazi nje wakwantsele. Kwazi Ntsele. Igama le podcast inep podcast. Kodwa nje ungaqala ubheke mina on Google search nje ukwazi Ntsele, then you'll know about me. Okay, ngiyabonga ne. Okay. So ngiphazamisekile ngisacela ilokhuzane. Yes. So ngokomntwana umbukele ekhaya ngicabanga ukuthi bamzwile udadewethu mayichaza lonke udaba from A up to Z. So ngicabanga ukuthi ngokomntwana nawo unelisekile. Ungafisa ukuthi umbukelika ancede kanjani emntwaneni after usuzwe undodakazi ekhuluma? Njengalokho bengingacela umlaleli olalele ukuthi abasiza ingane ngokuyiluleka
at least athola abantu abazamluleka ukuthi bakwazi ukumtshela ukuthi makangenza lento bathi makangasusa lezinto bathi kufanele zisuke uzathola usizo makungaba nomuntu ozamluleka ukuthi amkhulumisa akhulume naye. Okay, asike sidlulele phambili ke manje sibuyele emuva siqedele udaba le divorce yakho. Unelisekile ngakule situation yomntwana? Nginelisekile. Okay, asike sibuyele emuva kwe divorce futhi umbukelo uzongenela bazokufonela. Asike sibuyele manje emuva kwe divorce. So right now i-divorce udivorceile kodwa wangakwazi ukuthola izinto bekumele uzithola out of i-divorce. Nokuthi izinto ukushare angitholanga next and then i-lawyer ayingiphi ama letter of what ona lawo amaphepha ukuthi ngithola izinto zami. Isikhathi esingakanani? Letter of demand from 2023 ngoSeptember till today. Umyeni wakho benisenshada iminyaka emingaki nendawonye? Sashada ngo-2014. Nashada 2014. Na divorce nini? Ngo-2023. Izathu sokudivorce bekuyini? Isizathu sokudivorce bokuthi bekangisusa embedeni ebusuku angihlisa ukuthi mina ngilale phansi. Angigijimise ebusuku. Aphethe neharavu ngelinye ilanga kanti kuzongena abafowethu. Abafowethu bamshaya. Mekwehlisa embedeni usuke ukwehliselana? Uze nomuntu wakhe. Efika nomunye umuntu wesifazane endlini? Bese mina ngiyaphuma ngiyolala e-dining room or kwelinye ikamero lise next door. Bese ngifonela umama wakhe ngimtshele. Umama akhe kumele senze meeting. Anyway leyo angisena ndaba nayo ukwazi indlulile. Iye yangenzela isilonda. Ngangondile so half. Ngondile. So khona manje ngizitshela ukuthi angisena ndaba naye. Net nje akanginikeze okufanele mina. Uhambo lakho selihambela phelela kuphi in terms of ama lawyers ukuthi uthole this letter of demand? Akaze ungumane nje wangibiza le lawyer ngelinye ilanga bathi unithabiseni. Wabhala phansi wabhala ukuthi wena ufuna ini endlini. Ngamtshela ngathi ngifuna so. Athi okay. Ngathi manje awunginikeza iphepha. Athi iphepha ngeke ngikwazi ukukunikeza lona ngoba lo baba athi wena uhambe nempahla. Ngithi ngihamba nempahla. Nabachasha abakade behlala lapha eJardini bebathi mabahlangana nami endleleni bathi sister uyamiyekela lo yamuntu nezinto zakho so ngithi akunandaba zasemhlabeni. So lendli seMamelodi? Enel Mapias. So ayikazithengisa? Akaze. I-divorce is finalized, everything is finalized. Inkinga ukuthi uthathe lokho ngokwakho. Incwadi abaze bekunike lo ncwadi ukuthi ikupho nokumele ukuthathe cha. Akakangiphi and mangicela akafuni ukunginikeza. Ikuyena lo ubaba. Kule lawyer ephethe i-case. Unayo inamba le lawyer? Ngiphethe. Iyayazi ukusuka nokuhlala le ndaba le case angilelo. Okay, awulethela inamba yayo. Uyakwazi ukuyifona lapho ku? Okay. Uyabona manje izinto zami. Kwenzakalani? Ngifuna ilokinjana la. Ubhekani? La ngibeke khona amagama. Ufuna la ofona khona? Eh. Okay, so
Okay. Ama-phone number. Ama-phone number, okay. Kuma-contact, right? Okay, nanga ama-contact. Okay. So sungasearcha. Yebo. Cha, search ubani igama lakho uthi kusearchele. Ithi uSirabele. Okay, ngisibelile igama lakhe. Sirabele S E. Okay, nango. Sinimfonela nge-straight call o nge-WhatsApp. Nge-straight call. Ugcineni ukukhuluma naye. Sekuyisikhathi. Unayo ilokhuzana. I-number yakhe ithi 012. Akanginikeza unginikeze yase Office. office. Okay. Uyakwazi iziclient lakhe. Uthi Fancy. Offense. Fancy. 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 Okay. Njani ma? I am finding yourself. I'm good. You're speaking to Kwazinsela. I'm calling from NEP podcast. I'm with Umama Fancy lapha. Yes. Do you know her? She's your client. Yes, she is. Yeah, she's here regarding the matter of a divorce yakhe with her husband or late or ex-husband. Yes. You said you're from where? We are calling from the NEP podcast. You can search us after the call. It's fine. There is nothing much that we want to know. Just a few things because it's not set the somewhere. Okay, if you can please hold on. Okay. Thanks. Okay. Hayi yabona ke if indlela yabo le yokwazi ukudoja abantu benza njalo na kuwena so basibambisa kuze kube yinini uze kuvala njoba nje benjena nje ngabebuye kuthini angabuya nje ngenhlanhla umbukele ekhaya ekufonela efuna ukukhuluma lelo daba ungakwazi ukuba nick number yalama lawyer ngithi Hello, sir. yebo ma. Yeah, what kind of information do you want to find out? Because the thing is, this matter is with us as the liquidators, so we can't just divulge information to anyone. Yes, no. That I'm asking regarding Guti, what's the process or what's stopping the process to Guti Kubege based on ukuthathola lezinto akumele azithole because she's crying here thinking ukuthi yini mhlambe ni stop izinto ukuthi siqhubeke. What is it that is stopping the matter to continue in terms of her getting what she was supposed to get from the divorce? We are busy with it, sir. We're busy with the matter as it stands. But we can't just give you all the information at the moment. She must just know that we are busy with the matter. If she wants to know herself what's happening, then we can talk to her. I'm with her, and she's saying it's been 3 years, ma'am. Then she must come to the office. The problem is that is it okay to not share the letter of demand with her, or how does it work from that point? Because if the court ruled ukuthi she must get into zakhe until today izinto zakhe zonke akazasithole, I'm trying to get ukuthi what is it that is stopping the matter ukuthi ikwazi ukufika la kumele ifinyelele khona, because the divorce is settled, everything is settled, she's supposed to get into zakhe. What is it that is stopping her from getting izinto kumele azithole out of the divorce? I hear you, sir, but like I said, she can come to the office and then we can talk about it. We can explain to her how far the matter is. Even Monday she can come.
Because the main reason you see when people are starting to escalate things, it's because when as a first preference ukuthi eze kuwena mayiseza to a second person it tells ukuthi wena, which means you are fail ukumsiza and she's losing that confidence. And I am trying to also understand from my side ukuthi what is it that is stopping nje. You can just say one word, no, the into esivimba yilokhu, because if the divorce is settled and the letter of demand was released, and why engakutholi lokumele kufike kuyena? That's my only question. I hear you, sir. Like I said, the legal processes sometimes take long, more so because it's not one person who's involved. We have to deal with a number of people, right? Yeah. So sometimes it's not easy to complete a process in a short space of time because of other people that are involved in the process. But like I said, I know for a fact that we are busy with that matter, and if she wants any updates to know how far we are, she is welcome to come to the office, and we will inform her and update her. Remember, this thing is more of a civil case thing, where we're talking about a property that can be damaged. Izinto zakhe endlini ziyamoshakala, whatever that was supposed to be hers. After 3 years, after 4 years, we're talking about 3 years, 4 years, 5 years from now, going forward, after a few years, zonke izinto zobe singasekho, and people die. And if this person dies, and then ushona izinto zikadadewethu zingafikile kuyena, and there's no way ukuthi she can come to you and complain, because azikho even to your offices. At least if lezi nto kuthiwa already nasenizithathile zikunina safe, but they are not safe las khona. Lo muntu uyazisebenzisa, the house is being used, everything. We're talking about a person ohluphekayo as we're speaking. She traveled to KZN. Our podcast is based in KZN. So just imagine a person traveling from KZN from Pretoria to KZN. That tells the desperate from this person. And it's very sad, ma. I wish you can understand the part ukuthi when abantu be divorce, let's leave the matters ukuthi why be divorce. But now let's talk about ubuhlungu umuntu akasuke sebhekene nabo after the divorce. Kumele izinto zakhe zifike kuyena. So if you can just, you guys fix that, kungangcono kakhulu, then ukuthi matter igcine escalate izifike kuma podcast, ifike where a person is seeking usizo kwezinye indawo. If you can just why izinto zakhe zingafikile kuyena, because ziyamoshakala la zikhona, she's depressed, kuningi okwenzakalayo. So that's the main question I'm asking, ukuthi ngiya understand ukuthi ndila nezinto eziningi, but for 3 years sekuyisikhathi eside, and this is your client. I suppose ukuthi yini ekumele nimvikele ngayo yonke indlela, yini ekumele nenze yonke lento ukuthi escalate to a point ukuthi the person ongasafuni impahla zakhe makumele aboshwe akaboshwe. So we don't want to escalate things from our side, whereas mina now we on the same side, we fighting a same battle, wisilwela lo muntu wesifazane. So let's not jump thina siyolekelela sithi azibuye izinto, whereas when are you holding the right papers. So if you guys maybe feel ukuthi niyafaila, then I feel like kumele nanidlulisele kwabanye if you guys are failing as ama lawyers kadadewethu. The only thing that I can say is just that we are working on the matter, and the process took long because of the number of people that are involved in the whole thing. But we are busy with the matter, and I understand the frustration. So if she's not able to come to the office, even an email, and then we will respond. Okay. What I can say, she will come to the office, and which means nathi sobe ses follow up utab. We might not come with her to the office, but we'll be hearing from her in terms of my update. If the matter I feel like kumele sizakale khona, then we'll have to escalate the matter and see ukuthi kuphi la singalekelela khona. So we'll be doing also a follow up from our side and check ukuthi after ifikile Monday ngixoxa naphelela kuphi. No problem. Okay, siyabonga kakhulu. Sorry, she can come in Monday at 2, ne? Monday at 2. 2, yes. Okay. Yes. Okay, siyabonga kakhulu. Thank you. Thank you. Okay. Mbukele ekhaya. Wonke umuntu ayiloya lapha kasukume. Nathi swathinta amalo yethu akhona la ekhaya. Ukuthi sibone ukuthi singahamba siphelele kuphi nalolu daba lale divorce. Because if divorce finaliziwe yonke into iphelile, yini stop ukuthi uthole ngokwakho for 3 years. For 3 years. Hayi. Ayisebenzi kanjalo. Lawyer muntu lawyer uthola imali yama room. Ilawyer yami ithize ngizothola imali yama room every month. But akazoyithola ukuze kube manje. Into enokwenzeka ke, but will follow
this matter I will definitely follow. So when I go there on Monday, then check ukuthi kuhamba kanjani. Okay. Ne? Okay. Siyabonga kakhulu mawami. Khona ofisa uku-add? Ngiyabonga akusekho. Ngikhululekile. Mhlambe nokulala ngizolala. Okay. Siyabonga kakhulu. Mbukelo ekhaya asike silekelelane ke kulolu daba lolu sikwazi ukusizana la singasizana khona, but sicela also kushiya inamba kama and ngiyacela si-escalate ke le ndaba ye-divorce sizokwazi ukufika la kumele ifike khona. Awushiya inamba yakho mama. Inamba yami is 072 438 3375. Ithi ngiphinde futhi. Yes. 072 438 3375. Okay, siyabonga kakhulu. Babukele bethu emakhaya anike nibe nobusuku obuhle nisale kahle.